Alaman tekesi. Biz 60. Kim basıp geldi? Sultan Turgay Protecting. Angar. Руси бастан Тургай, Руси. Малашенко. Малашенко келип турбайбы? Жүрбөйбү. Басып жүргөн ошолду. Каяктык эле? Спартак. Спартак алдында келген жок го дейм. Жүрбөйбү ошолду. Жетпейт го дейм сирамда. Эки камчы. Түштү булак. Билбейм кыштаганда. Машина түштү бирок. Ne düştü? Aktan çıladı. Aktan mı oğlum? Dodo başladı dodo. Здесь битва болот о жакта. Базар жок ким басыптыр? Кач грамотно басты, бля, узады. Бля, өтүп кетти, бля. Айда, түштү, бля, түштү жедит, бля. Түштү прям жанында.
Hazır ikinci dodo baştaladı. İkinci dodonu kim tıştasa, Рахат Байкен астындағы улақ беріледі. Қаратшы. Ben maşinanı gördüm canım. Sultan da kendi, Sultan baz olup durdu. Kulak mına geletet mına. Sini. Бойня, бля, нихуя. Машина кымылдап атат го, бля. Давай. Жардам бер коюй. Dodo ikinci. Бля, мына опасный екен, İkinci dodo. Тұр, е? Қана чақыршы. Ади как? Мына автор мынаки таке бай. Өкөнтен 2 додон чыгады, короче. Бириси улак, бириси 3000 сом, короче. Бүттү, короче, додо, 2 додо болду. Өкөнтен талант большой чыгады. 3000 сом и бири улак. Жүргүлө, аламан. Alaman başladı, Alaman. Atlar aslı geliyle da cigitler geliyle. Gitti ama tıktak oldu. Yine çatmaya girdi. Bas. Çat. İyi kullan. Kullan bana. Ya atsam var mı? Kanday. Aksat. Эми урсал да прямой трансляция. Бля, уже хуйня жок та.
Kalinde toyganda болот, айтып койсуң. Зыңк, улак чоң аламанын текеси. Келгиле, жетишесиңер. Эч жакада жылган жок почти. 100 метр жылды окшойт ашып кетсе. Жылса да. Только өңөрүш керек да болду, ашыш керек. 50 кило лишний мо дейме? 50 ашык кылды. 65 да болот. Başı oluştu al cana. Живой oluştu. 60 бар да, короче. Эч танитын ба? Мындай болгон улакчылар ушуле. Мактанса 50 атқы дейм. 50-ге да жетпейт го дейм. Тартып койма, не? Келгиле да. Өз жүрөп таппай. Telefonumu al oldu ya. Teke görünmeydi. Kalinin çetinde ulak bolot görüş. Alaman elle ciddir yani. Biri üçü. Jakın görünür. Kim gelmeyi duran göre